رزن تری و میوان ین $2 روبار موزل لباشور روشاوای آلمانیا. ریسلینگ و دورنفیلده دو جورین بناودنگ ین ترینه لوی دورا بهشت آسا بصدان سالایه دهینه چاندن و سغبیر کرن. حوال و مسعود دو براینج روش آوای کردستانه نه. دگل الکسی حفبش وان و جباب و کال و جیان وان ببرهمین تری ین اوه آخدهن لسیماین برهم افصاله یه میوان دنیرن. تری ریسلینگ و دورنفیلده یه برهمدار و ناسکری لجیهانه بپرانی جبو آوا تری شربت اومه شراب سور و سپی ده ده بکارانی. هر دو گنجن کرد و گنج آلمان کارگاه خواه یا درست کردن شراب به ما دد ناس کردن. 10,000 لیتر شراب سور سپی و روزه ده تا درست کردن و یک جبران دنوان دناوراست آدار 2022 دا به ناو کوبانه هاتیه ده بازاری ده. برسك بالكيش هر کسی گوک شراب درست که یعنی جیمیه درست که پروسس کوی جدا هی جدایتی کوی هی تایبتمندی کوی هی اما جی تایبتمندی اما ما اف می هل بجارت یکم یعنی جی ما بست اما یکم جی گوک برهمک خوزایب جوی دست بکر و آدو یمین جی عرضا گوک جی چید به ما اف عرض خو هل بجارت جی بو گوک نیوی کذر و نیوی آخه يعني عرضي برولا خد ليس دراغو جياد او وجي وديت بري انا دفي قالك روج ديريجين روجي ليخ يعني نا 2 ساعات 3 ساعات دروجيت افجي برجرنج جبو تري شقاسي روج التريخ هف قاسي شكرتي خرطب جبر وساجي ما خست او عرضا جوك تريما يعني جي ميا مي كوباني جي تشد نيفي اخ ونيفي او كفره او كفر حوال شوکی پروفیشناله و لجه نافدارن آلمانیا کار کریه و لخواندن خواه لسرخارنه و شرابه بدماه اینایه پرسا حلبجارتنا ناو کوبانه جهوال زیدتری 22 ساله لآلمانیا دجید دکم نتخواست از راهین خوش بیرا بکم افگالک سال از الورم بجی خواست وک خلکی یعنی جی امبیجن برایم ایگوگل لوی باجاری شر کرن و جیانا خوش دستان و برخودان کرن اجی وقت به کارکی نافکی وا بلند بکم چه پیش مرگبن و چه شروانین یپکی و یپجی جیبن مخواست اموان بیرانین وان خبات و کاری وان جی ام بیجن بسرخن و الدنیای و جی الجیهانی بلاف بکن و بنافو دنگ لگوند منتسل یک کار خلکی وی سرکه میو اترینه مالباتا ماتی شانس هیا میرادگری وان و هف بشه گنجن کرد بوما بحثا 10 جورن جدا ین شراب دکت که او برهم دینن دبیجید من کم لسر کردان و کوبانه دزانی لپروژه که شراب بناو کوبانه و جدیتا کار حوال و مسعودی بالاوی کشایه Januar diesen Jahres kamen die mit dem Projekt auf mich zu. دمها یک ای سال دا با پروژه خواه و هاتن جمعن هر جدست پیکه و پروژه بو من گلکی بالکش بو جبرکو هر دو گلک جدی بون و صادی پروژه خواه دسکنین از هنه که حیرانا وی چنده بوم جبر گلک جاران بلزگینی بحث ادگل مروفی تهتا کرن که چه بکن لیزو تهتا پاشه خستن لی پاشخانه پیوندیدار به شرابا کوبانه و بالا من کشان جبر گمروف وکو کسک جدر و پیوندید گل پرسا کردان نینه جبه آگه Also da hat man halt relativ wenig Verbindung dazu. با اوای که رکوپیک و لگوری ستانداردن آلمانیا به هر دو زمانن کردی و آلمانی و دسبا روژه دا انگلیزی جزیده دبه براندا کوبانه یا می جه خود ناف کردن آلمانیا و اوروپا دا دکه
وەک مەسعود ڕەحسڤک کو سەرپەرشتیە بازارگەریە دگەل برایە خوا دکە دەبێژیت. دەستپێکا ڕۆژا یەکەم 18 هەیڤا سسیا تا ئیرۆ ڕۆژانە پڕ خەڵک دنویسن نامەیان دشینن ئیمێیلان دشینن یان تەلەفۆن دکن لێپرسینێ دکن سەر بەرهەم ئەو ژی پڕ کێفخۆشت بن بە بەرهەمە کوردی زێدەتری وان کەسان یەن کریار یان کەسێن کۆ بالاواتێک شاندن ناڤە ئەڵمانیایە دەنە دە ئاستا یەکەمدە کورد و ئەڵمان دە ئاستا دووەمدە لە ئۆرۆپایە بگشتی وەکو نمونە سوێد پشتی ئەڵمانیای سوێدێتێ بالا کەسان پڕ لوەردەکشینە لە فەرەنسایە هەروەها لە هۆلندایە دە ئاستا سیەمدە وڵاتێن دوور مینە کەنەدا و ئەمریکایە لێ تا ئان هەم نکارن بگهینن کوردستانیش بەر پرسکرێکن شاندن و شێوەیەن شاندنێ ji Mesûdê tenê 6 sala li Almanya dijît dipirsim çima nikarin evê meyê bigihînin Kurdistanê. ji ber ev pirsgirêkê şandinê ne yanî ême xwe daxwaza me di asta yekem de em bişînin Kurdistanê û rojava taybetî başûr dûra tê bakur û eger rojeke ji roja çêbû rojhilat eger derfet çêbû lê her kes zane çi qîsî rewşa rojhilat awarteye yanî xwesteka me heye û em ser wê yekê bi cidî kar dikin û berdewam dipirsin koriyê şandinên hebin. Di navgencên Kurdên dîasporayê de durustkirina proje û birandan bi navên Kurdî herçend berhemê sereke ji Kurdistanê jî nebe bûye diyar de û asûyên piraniya proje û birandên wan bi kêmatî li Ewropa geşin. Zinaşîn û Rûda û Almanya.